Oya wasiara salabuki may nakaulebu na tiala tilebu au saboro ko tunga en radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan. Ebi nakabeyaw na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan na evangolite ay rakiraki. Ke mami na marama ni Northland. Ke mami daw talenta ka na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan. Na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan. Ni sambulu binaka sai ko ngo na baleleka ni nonde tukutuku bunga sartigo na kena vital no ataki na nona mai leveno Jared Hain na timi rabila vitu e non bonua ka tonga yeso na bosa ronga da ka senga soti ni binaka na kena tau nda kubuti kedekina na len bonua ongo poko si vitigo mai veira nando vole tukutuku Australia ke New Zealand doni tukutuku tonga toko Peter Fitzsimmons endua ka levena tau manda na tim ni Australia na bosa pa Britania na Bastards na koko ni non rasianga ni talitaka na nona mai levena na tim ni lewa bitu o Hain wareta o John O'Connor na bunlewa ni FRU ni sanga so titoka ni dingomi pa rawa na kena tonga itu na bosa ba ya ia wandi ta telanga o video lakan na presidente tau manda ni Fessenok ni Hernando Conro tonga no koli soro na non ramata ni vale tun telang olakan ni ken do vinga ti tag na sot ni Olympics e sanga ni ka embaleta ni labo e ka ni yalo ka bao sivi na ken na pagarungoi endo na bonua ia ke baka era mani venga ti tiko e so mani besi burubura membaleta na gito ragabi da ka ko ni kawaikina baleta ni sanga ni ridingoma pagarawa na ken na liutaki na sot tongo mai bua endo na mata ni tu so mindi esando la battaglia tambani ni bebanga ino visa e ruo na kisi do embaleta na nona mate ndo na doni businessi e na nona bonuen daka ke na keni karua na nona mate tonga e na nona itikutigo ndo na ngoni buli e wandi tako Brigadier General Stephen Gilliho kina tambani tukutu na FBC News ni sando la battaglia na kisi ni Holland Sito e ndo na doni businessi ka kunina ngona ni sandabo mate toka e na nona bonuen daka e Lauderdale Beach e na chanuer ne baksauti e wandi ta Gilliho ni rona timi sanding taki me robanga na rona kisiongo kamaro ta na bonua sa ya to kina e na ngaunongo siang ni wandi din taka ni songo bo politiki na sodalpa na sasanga ni nona bangala lataki wa sirran ronro me bakai rongo di dada bo tiko na ngaunongo e wandi ta ko andi litia ngini barabi na buni wala leun songo ni email ka bakau e siang ni baleta na nona wadingu ronro ia endunga na kawai e na bugu ni tikina ka lebeta mayo Biman Prasad na lilu ito manda ni Public Accounts Committee siang talanga ni tu endua na kukuwa buana songo me baka dengu ronro baleta ni tigo na beka me na muri me baka e birkotori e na yabutu ni beisau ni tosukiliu se na constitution kinangito keni rirritiko ni na rawa ni lewena na lewe tini karuna dorbo merna mata takana ade biti kena sot ni London Sevens o Jared Hain didi bata kiratuna dorbo ena mataka ndinda o Hain ka baru tagi toka ene tutu ni roba warita ko Ben Ryan na ndoni bobli ni timi ni ndona kana lewu ni ndau wali tukutuku mai na bibu no tani eratigo na bonua ratu bako ko yang kina na dorbo merla ki wandin din tagwalanga na nonna sa tigo bata kiratuna dorbo o Hain tu no Ryan ni wandri tiratu tokana na dorbo merto na bako ko e na non to gitu buat tombu malate ni kepo ka erto na dalata na quarta finala rato sana dalata tale tonga na kena rawati na matai ni tutu e na World 7 Series mandrebo Ryan na non Davito Koni ke na bima sulaki me balati rato na dorbo bako wasibi ni lebutigo na non ra baka bosa e so e na bugu ni nonna mai levena na timi o Hain mai da bekir na boleleka ni non de tukutuku ni boeding binaka Bulan ko salon itinay korbotan ando tali tak na karong wenang bule FM namban dua na sere Dolvina gua saukuru todo tali tak na bule FM nimbula narango lavinia to ken korro en kasi ando bakrong bule FM namban dua na sere
Bola Binaka yang makereta mainandi na SBA Nambula FM number 2 NSR. Poi Corvo, ta sanga talento na station ni Rolerua, e number 2 nga Nambula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.